most of the time, in the time of our trials, we focus on the burdens and completely forget the blessings. Instead of thanking God for the blessings, we start complaining about the burdens. Imbis sa pagpasalamat sa Ginoo para sa mga panalangin na nagyapon, kita magsugod sa pagreklamo kabahin sa mga kabugaton. Bisan na ay panalangin gihapon, magreklamo ta kabahin sa mga kabugaton. You know, the painful truth is that most of us are professional complainers. Kung dili sa bakbak, sa hununa. Some of us have gotten good. We know we shouldn't complain, or we don't want to discourage the people around us, so we complain here instead of here. But it's still complaining. Man, we're good at hanas juta sa pagreklamo. We know how to complain about everything. Kung karon Sabado, bright kaayo ang adlaw, unsa atong isulti, unsa akong isulti, ikasulti. If it's hot and the sun's shining, you're over say, "Oh, it's so hot. Init siya. Nalimot ko sa akong payong." Oh. If the next week ulanon, dag-om, "Oh, buk na kayo." You know, the truth is, if life isn't perfect, we complain. Kung dali perfecto ang kinabuhi, magreklamo ta. Do you know what our problem is? Kapag ba sa atong problema? Nga naman dali ta magpasalamat sa Ginoo. We think we can only give thanks if everything is going good. Now you say, "No, I don't think that," but we live that. Si dali ko maghuno-huno niya, pero kanang atong naandan, kana atong habit, huno na ta kung naay problema, dali pwede mapasalamat ton. Ang Diyos wala nag-stop sa iyang kaayohan kanato. Mayo siya gihapon, bisan na ako'y kabugaton. Yet, magreklamo ta. Magreklamo ta as if there are no blessings in our lives at all. Kita magreklamo sama nga walay blessings atong tibok kinabuhi. Nay blessings, pero magreklamo ta kabayan sa problema just as if there were no blessings at all. God says, in everything, give thanks. Diya sa tanan, paghatag sa pagpasalamat. God expects you to continue to thank Him for His blessings even when you are carrying a burden. Ang Diyos nag-expectar nga kita padayon magpasalamat kaniya para sa iyang mga panalangin bisan kita nagpasan sa kabugaton. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. To listen to this statement. The time we spend complaining with our tongue or our brain, the time we spend complaining is time spent outside God's will. Let me see if I can translate that. Ang panahon nga igahin na to sa pagreklamo, maong panahon na kita ang naagawa sa kabubuton sa Diyos.